Bugrakhor Akolini Salka Sibnogor Amchayo Hapangni Thai Shekmani Coxel Samungno Kidingai or Nanglaika Coxel Sapo Unka Kodaksha Habaya Karzak Hapangni Shebok Klainai Shal Kologromoi Hapangni Thayo Tongui Tongka Nok Huk Tangai Obnoti Kaduzak Tongmani Kokno Shaka Tongkosong Lukuro Bugrakhor Akolini Shalka Shipnogor Amchaini PN Dev Road Kanani Amchayo Hapangni Thai Shekmani Coxel Samong Kashaka Shubol Debnat Mungoi Khoroksha Habaya Karzak Hapangni Shebok Klainai ni Shakawa Amchaini Lukurokni Coxel Samong Bishikolog Romai Hapangni Thayo Tongui Tongka Asuk Shimiya Bini Nok Thai Kanawono Te Khoroksha Bo Haikeno Thai Nahari Tongui Tongka Hini Coxel Sajaka Amchaini Lukurokni Shanmong Okhepono Shubol Debnat Athayo Ariti Shaka Amchaini Lukubai Chongjak Adongrokni Mokol Klaifano Mungsha Yapi Sezagya Shalkologromai Opati Mungnote Kadolaizak Lukurok Bini Mungi Kebo Kuk Hengragya Angui Tongka Hini Boshaka Amchaini Lukurok Shangrong Shalfungo Koktoba Thumnairo Kubuitamo Cheri Nainani Thanke Shubol Debnat Boshak Saisungno Raida Chayate Aribomano Goshika আমরার কাছে আপনার এলাকার তরফ থেকে কিছু অভিযোগ আছিল যে আপনি সরকারি জায়গার মধ্যে আপনি বসবাস করছেন এমনকি আপনার বাড়ির পেছনে এই সরকারি জায়গার মধ্যে আপনি যেটাকে অবৈধই বলা চলে মানে একটা ইটার একটা বাউন্ডারি ওয়াল উঠাইছেন এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন আপনার Obunoti Cheri Nainani Shanmong Tishaka Amchaini Lukurok Hastete Akolini Puro Nigomni Mayor Dipok Mojumdarni Thani Daktino Cheri Nainani Bagai Koimong Tonika Amchaini Lukurok Borogni Shanmong Unka Hapangni Thaino Raida Chayate Tongmani Kerong Raida Ni Bishingte Cheri Nainani Angshito Bureau Report News Now